muru yogo koraki yogo bwa mariyogo muru changa machana abali bakone bagototebya abana bande barafente baka abana barono babali abana bande batakwatuna abana batibongire bari defile onye ntogo changa to address issues that you affect abana bato ibondo wati generation lakini kiskuru chiregaiga chiregaitan kiskuru ya moja ibo kotebya bagambi baitu tiga babwaterane na wananchi lakini yana bato chorete osemia igo yogate kendekia oleta gaiga. However young you are, know you have a responsibility to the community where you come from. You are never too young to start. Nigo abarayabwo baganya abanyanyimbo kurwa oburendi tali ogoita abantu ase basaba abaliki amangana kwegwa obusibole bwo gukora egasi yabo buna ebwenerete aya niga gocha maiga ya mandamano gokoreka ewiki yaeta ase abaliki barolekana kwegwa chingoma n'abanyanyimbo. Abana bari bobwate akiye kitiba yoko kaba news ande sese yere ngoya korra no ari Ukraine waskali wako imu wako rena goita journalist wako bali dola wako ba information. That's how international law is. You don't run journalists. Woto wo sabe serikali abana bari singali chibya bakoleras yabo n'abasikali baito toko basaba abasikali mbacholi baita abana n'amasasi onyo muntu okolera ingoza mu bwate mukolera amachitaka muiraga mbiri ase chinga kecho nigo basaba omuraibwense Dr. William Ruto guchagotegerera ebirengera bya Raila Odinga ase boigo bamucha omokonyi bo muraibwense ase chingwana chaye. And I just want to plead with my deputy president. Serikali ya Kenya tiliye ya shareholding kiro muntu nabwo atobusubule bwe katiba waki kura bunata biti onye tingo akireti nayo murayona tubwatie choice uikondae. There is nobody with a monopoly of knowledge or ideas. Yeah? Ba kitiga tuanje tateka mandamana aliyabete chisamcha omwana uitoga gute bono nabotoko bada barebeto na tinki totago cheramo tomire togo sarase tukwane bire delichiro isiteria yo tomo naende ekere buntu abantu basaransire bakwanire lichibwe ligotoka gotocha mu tukwane so that abana baitomba chandeka abanyabiashara mbachandeka at least twensi tomenya Kenya tumenyetenga egento yokomata. This is very paramount as a ya Kenya. Kuripotelia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mbiyamo no masaki wito mangana Mildred Momanya soroboti orua senchira yobo ikiranu togo tigana roboti oru togo sukamotwe korua se county Nyamira bono nigochi gosorie chigandrete segetigo se kelia kia Nyamira primary chichi koene kianga chianyale ko bachigo segeta anene okolinda kwebinto biria bitoetanaine chigosori echo nigo chinyanya ko bachigo segetwa amo na omosubati inyakerario mayaka elio kweneke ngonyale ko bagakonyora abantu abali bwati talanta anene abasai elinde banyala ko baba wekonya ase obugima bole mutwe. Oroboti oruni gorogendere ko baruko kwa bene amono mosakyo itokorwa se county ya Nyamira job mangi ni nago semelika kora betayali ntobaletere oroboti oruo asenchira yobo ikirano togosuka mutwe omuraibwense Dr. William Ruto litukolia lero niganyara ko baga gwesokia ase nyomba yobura ya State House eliokoerera ense anene asobugimo banyale ko bugwikia abakenya okuona kurwa se nyombe yobura Dr. William Ruto igatabira serikali ya nyale ko bage koire bitambukero kwenekia una ekerengo kyobugima kenyale ko bage koira nanse gatia ebitango gose bitambukiro bya serikali ya nyale ko bage koira Ruto nigaira ire nigo serikali ya nyale ko bage kwenekia letire obwebu gosimeka ase chibesa chinge nabwo kwenekia ya nyale ko bage kugura chindagera korwa ase ense ya isiko tonyora roboti oruo ase nchiro bwikirano. Tuko na mpango kamili ambaye tunashughulikia gharama ya maisha. Kwa mara ya kwanza tumesajili wakulima 500,000. Tuko na mbolea 600,000. Saa hizi wakulima wetu wanashughulika na kupanda chakula kote katika taifa letu la Kenya.
Juzi nilitangaza ya kwamba tumeagiza chakula kutoka nje na itaanza kufika wiki hii. Tuhakikishe ya kwamba pale kutakapotokea pengo ya kukosekana kwa chakula kabla hatujapata ile chakula ambayo tunazalisha mashambani na wakulima wetu, tutakuwa na nafasi ya kutumia chakula ambayo tumeagiza kutoka nchi za nje. Tumeagiza mahindi, tumeagiza mchele, tumeagiza maharagwe, tumeagiza chakula ya aina nyingi ambazo tayari tulipatiana ilani kwa wakulima wetu kwamba kama kuna mkulima yeyote ambaye bado wako na chakula katika magala zao waziuze, kwa sababu kuanzia mwezi huu tutapata chakula kutoka nje ya nchi. Togotera boyo asoroboti uru muraigwense Dr. William Ruto nigo amuburirie omuraibu bomobwazimio Raila Odinga anyare kobaga gutugutera ale okorobekana okwanyare koba okorekana ase chiwikibere chanyare koba chikoera. Ruto nigo atebiro korobekana okwo nigo kwanyare koba gokoreta asara yenibe nyinge anene gochiase abonchoreria aboigo. Ruto nigo aburirie abanyanyimbo banyare koba maiso anene ekero bakonyara koba bagotorania anene abantu bali bagena toko bakorobekana ngati yabo yanyare koba ekorokana abanyanyimbo nigo banyare koba bakurigereria nene abararia balia bakogendera koba bakobwata chibicha nabo igo kwenekia ngabanyare koba koena na oroboti aya aliagenderete asokorobekana okwo. We are great believers in free media, and any engagement that puts the media in danger is not acceptable. However, in the context of the violent demonstrations, you agree that there has been a lot of violence against citizens, many citizens, properties, burning or down of buildings, including churches. In that confusion, there could have been incidences where the media was caught in the fray. I do not think there is any deliberate attack on the media. And if there was such deliberate attack on the media, I can tell you we would be opposed to it and we would not support it, and we would actually deal with it, because we believe that the media should be left to carry out its duties, its broadcasts, irrespective of how unfair they may be. It doesn't really matter. But the media should be left alone, irrespective of how biased they may be. So in these circumstances, and in view of the recent events that led to loss of life and destruction of property in the demonstrations that have occasioned in our country for the last 2 weeks, I urge my brother Raila Odinga and the opposition to call off the demonstrations and to give this bipartisan approach a chance for us to take the country forward. Togotigana mwancho murigirene ngwana yomuraigwense Dr. William Ruto togosuka guchiase county ya Kiambu anena sensemo ya Ruiru ase ensemo ya baraibazi miyo bakora wana mata karua banyareko baba gweso kena kugania ababwatani anene bechikanisa banyareko baba kobeka omurembe chinga kibono ensemeyo ya azimia gende tukabage kurwanira obwene bwabo kibago kwana ase kanisa yensemo ya Ruiru mboigo nigo abaraya batebire nigo bono obogima bwanyareko bogokina anene ensemo ya abakenya abagende tukaba bakurera obogima bwanyareko bokoma lituko aserinde. Maombi ni muhimu ndivyo nchi yetu iweze kuendelea. Na hii nchi ni yetu zote. Hakuna mtu ataweza kumuondoa mwenzake kwa hii nchi, sababu ni nyumba yetu. Tukijua hivyo, basi tuwe na ile utulivu wa kila mtu kusikiza mwenzake, kila mtu kuheshimu mwenzake, na kila mtu kuheshimu haki ya mwenzake na haki ya kila mtu. Na tukiwa wa Kenya, sababu sio viongozi peke yake, amani hutoka pia kwa wananchi.
kila mwananchi ampende jirani yake, amtendee yale yeye mwenyewe angependa kutendewa. Naamini Mungu atatusaidia ili matatizo ambayo tuko nayo wakati huu tuyatatue kwa njia ya Wakenya. Kumbukeni wakati ilikuwa Vice President wa Kibaki, nchi ilikuwa imechomeka moto. Ni kweli si kweli? Kumbukeni. Nadhani Wakenya Mungu ametupatia hicho kipawa cha kusahau sana. But let us remember tumetoka wapi na tusirudie makosa ambayo tunayaelewa. Sisi kawaida hatuongei siasa kwa kanisa. Sisi tukija kwa kanisa hatuongei nini? Siasa. Tunaomba na tunaondoka. Zaidi kwa maendeleo ya nyumba ya Bwana, hapo ndio mkituita tutarudi tusimame pamoja tena. So leo tunasema asanteni, tuombee nchi yetu, si wakati wa kutoa vitisho. Hatutaki Togotigana na roboti oru rwa baraiba obomo bwazimi otogusuka mutu mwancho murigereria nigo omoriki omwanene bwa ekiombekerie kia bakori emeremo kotu Francis Atwoli anyareko bagakoboria oboteneneri bwazimio bonyareko bogwancherana anena machibwa nyareko bagakobwatukwa na ekiombekeria kio bachori ne chimbebe IBC asekia nyareko bagekumuraria William Ruto buna omuraibwense korengana na Atwoli boigo nigatebire boigo aburirie serikali enyareko bagekorigia chinjira ao bakonyareko babakobeka chingwana chiabene ligotugutera are okorobekana okwo anene kwanyareko bagogokuna abakori emeremo ase chi sector ao Atwoli nigo ayakwana ayalitikoria rero aso musangirekano nyareko bagokubaleta amo ababwatani n'abakori emeremo ligokwanera amakon ayabaganyanirete ko bagwetera anene ekirabonense ya Kenya gene to kwiyarigania anene anseli tukolinene liya bakori emeremo. Katika hali ngumu sana katika nchi, manake mnahitaji huduma kwetu, lakini kupeana huduma imekuwa ngumu kwa ajili ya waajiri wengi. Sasa ni wako walagai wengi na ni ngumu sana kufanya kazi nao. Sisi ndio tulikuwa kwa mstari wa mbele, mimi ndio nilikuwa huko na hawa ndio walinituma. Sikuenda kwa Azimio bila kutumwa na hawa, na tulikuwa na uwezo na tulikuwa na nia, na tukaweka William Samoei Ruto kando, akachukua roli ya opposition. Leo William Ruto anatoka kule nje, anapita kwa sisi kama watu tunaolala, si ndio? We had everything. This means that person is smart. Changes must be there and changes must be accepted, because there are some other changes. Yo Francis Atwoli ulio ole omoriki omanene bekiombekia bakori emeremo kotu imense ya Kenya. Togusuka mutwe abaraibechi kanisa awanene kurwe county ya Nyamira bakoragwa no mubasielikano mwenga na Reverend Anene Abel nigo baburirie serikali nyareko bagikobeka chingwana chiabene anene na bali bagopinga serikali gose kurwa sobo muri bwazimio elinde banyareko bagutugutera ande okorobeka no kogenderete imense ya Kenya na boigo kwanyareko bagokwirania amagendero magiga tobaminto bonsi ense ngima kwa jumla Kenya ngima amandamana etoroche agendrete asense nteke una ntwa bapasa ni utokugikeria ngege nteke nekebe na indo mugakoria tigate ate bigweke nganki amandamano onyuko yakora kini nchirengia amani kwanza Kisii vile hatuchaona jambo lolote ambalo linadhuru mtu. Tunasema ni asante kwa sababu Mungu ametushika mkono. Bia nchi yetu ya Kenya tukiwa na furugu iwezi kuendelea. Kwamba kuna maandamano makuu Jumatatu ijayo. Ni ombi letu kama kanisa ya kwamba mzee Raila Odinga pamoja na Daktari Samoei Ruto pamoja na kabineti yake, wale ambao wana roho ya uchungu sana kwamba hawataki kuona maongezi, wenzangu, maongezi ndio huleta suluhu. Ni vizuri hawa kikaa pamoja ili waone mwelekeo ni upi, na isikue mambo na kutafuta kwamba kuingia kwa serikali, lakini kusahihisha yale ambayo yanasababisha nchi yetu inaelekea mahali pa umwagikaji wa damu.
Togoska motwe chingaki omongusana no omonene ogenda tukabokorekana anene asobotenene bwe kanisa ya Eke Methodist bono nigo omo Reverend Joseph Ntombura nyale kobaga gwesokia nabo igokoraria nganere ogenda tukabaga gutenenera abotenene bwe kanisa eyo boigo nigo Ntombura atebire obugima bwaye bwanyane koboko gosererwa asa matukanyale kobaga gweta. Still the presiding bishop of the Methodist Church in Kenya, constitutionally and procedurally, I am still in the office because what has been done is not fair and it's a coup d'etat that is not acceptable in terms of the world and also in terms of even the kingdom of God. I have received a lot of insults. They have used a lot of falsehood. Some of these people are capable of doing anything. And there is no way someone would not be, protective of his life because you don't know whom you are dealing with. In the church, it's not all saints. We have some people there who appear to be sheep, but they are they are leopards in sheep's skin. I've never sold anything in order to make my life comfort. If we wanted to do any project, we raised that money ourselves, and it was not for eating. So one of the surprising things is that they are coming to the office, like the coup plotters are coming to the office to discover that our finances have never been adequate because of the many loans. Gotigana roboti orurobotenerwe kanisa Eke Methodist omwancho murigire no twikira omweri wa magana mayia asenchire bwikiranu Ensa Eyemo yabone botukwa ingatiaria tugenda tukabato kwariganiria nande gokoretera tule chinsa isato aya amona yande amangori twari kubwaterana nera gwetera somono gwebimanyererio Joshua Auta nabo igolio nyara kobaga kwenekia chibicha amana mariogi chagochire ase enchera yobo ikiranu nere Abigail nyancha magaguno ngwakero musimari Amayia asichinga kechi tomerane chinsa isato nabo igendera kobago kubatia amangana Amayia nabo igo ebipindi togenda tokabato kwariganiria korwa se egetaseni kia Ndizi TV eriterane goro kwa Josephat Amisi.